Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga mano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, as na pong kanyaman, Ketikem, Pampanga. At syempre po nakatamo pong Kasuelo, uling atin tamong kwentuang Kapampangan, neng makaniting oras. Maya paugto kabalen, nanano ko puking kasalungsungan, may Kenny, makyabe ko puking kaya katamong kwentuan. Pabaluyo ka rin kaya kayong kakaluguran king bien, na malbe kayo, king kaya katamong programa. Aga na kayo la, inya mag-shoutout kayo, ang popong nung ating kayong buring igrit nepo. Lagi ko pong sasabihin kaya kayo, laganas nepo. Yaku oy ni makipagkwento ko, kabang ikayo po gagawan nyo ing sarili yung obra o kung nano magpainawa kayo king kasalungsungan. Uling live na live tamo po king CLTV 36 News and CLTV 36 YouTube account. Pero nung may naya po yung day tayo o ala kayong signal, buklat yo po rin kaya kayong television, live tamo naman po kayong channel 36. Nano pata kabalen, ibiyemi po kaya kayo ining balitang menga palyari kaya tilabuad Kapampangan. Nano pata, inga manong siswa na po pong kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, kaya katampong pamitalamitan ngening, Biyernes, 1 na ning Setyembre. O, balo ko na rin, post yung kanyan kabalen itang sisilip ya, Jose Marichans. Uling, katuklo na po ning Burman sa amanuan tamo, apagumpisa na po ning Setyembre. Api na po, medyo panamdaman tane. Kaya pa Pilipinas po, sabi dapin itamo kanu ingating peka makabang selebrasyon ng holiday season. Lakwas na po ning Pasko. Uling Burr months pa mo po At atin na pong manyabit miyaya luwang Christmas decors. At syempre po retang actually ring siping kong bale. Shout out kay Yati Delina, Valerio Palabasan. Basta't September 1, kabusnina ning karelang pasbul damdaman mo ning magsigla in Christmas song. Apin po kanu yung panagkat ng grasya king karela pong balene po. Inya kareng aliwa po sana maging niya pong magrasya ing pamuklat na po ning Setyembre. Kaya katamungan o nung pungi kayo ating kayo pong buring i-share tradisyon yun magumpisahing Burr month po, ring Burr months po. I-share ya po kaya kami banta balumi po at pakya po sa niyan kareng daratang abanuwa. Balo yung po kabalen, ngayon po September 1, aliwa mo po itang pagumpisan taning selebrasyon ng Christmas season kaya katampo kayong Pilipinas. Kareng hanggang SSS members, po. Dapat atandanan nyo na September 1, inya palang maimplementaya ining social security system bilang insurance institution kaya bansa para po kareng private companies. At ngayon pong September 1, 66 years po ing SSS. Happy anniversary po kayong social security system. At sana po dakal kayo pa pagservisyon at lakwas lang santing. Kaya kayo pong programa para kareng kaya katampong SSS
members. O yan po ne, panabilin ko kaya kayo, shout out, kalupad na ang pungening Aldoreng, bida tamong kabalen. Oren pureng mag-birthday ngening September 1. Happy birthday Jennifer Mamangon David. Kalugura na po ning kana akong best friend Patricia and Bayona po ning kayabe tamong i Jody Mercado. Once again, happy birthday Jennifer Mamangon David. Happy birthday mo naman. Wow, Rica David Diploma. Talagang magkaila po rin David. Metong mo na pong kakaluguran from Mabalacat City. Happy birthday po, king kaya katamong kakaluguran at kaya beking media. Siguro kung dakal mo naman po makakilala. Happy birthday to you, sister, Gracie Rutao. Ayan, happy second birthday, Gadiel Parungaw. Panguna kane po, ning kanakong kaluguran na abe, yapi ni Gadiel Parungaw. Happy birthday mo naman, Elaine Palabasan Ginto, ning Kupang Arayat, Pampanga. At karen po nga ekwa agrit ne pero mag-birthday today. Happy birthday po kaya kayo. Nung atin ako karen po malbeta mo nung ating kayong kakaluguran king bie na mag-birthday. Pag na kayo po karela na atatandaan ninyo ing special day da. I-shout out ye po kaya kami. At oreni po rin manal betam king kasalungsungan Madonna, yan, ni Chantal Miranda Manukdok, king kana akong long time friend ko na yan. Laging malbe king kaya katamong programa. Hello kang tatang ko Eddie Teddy Lumbang na Aldo mo naman, very supportive na malbe kana ako. Ing kana ako pong Baparading Palabasan na nuka rin naman yan, at chuy magken terminal na ning tricycle, at chuy ken bale ila pong misaway tita Choli ko ne manal bela po king kaya katamong programa. Ikayo po kabalen, shout out na kayo mo naman po ne. O ngeni naman kabalen, o reni na po, ren kaya katamong balita, Keti Labuad Kapampangan. Den kaya katamong balitang balen. Para kay kakatamo mo munang balita, akwada na kanungka kabukas king pila ding mapila na mag-file Certificate of Candidacy o COC king Angeles City. Eno kanumama ko king pila bang kanita makaunang Medina number at miyabe king atlong dala na kota na agyo na kanong iproseso ning COMELEC ning syudad. Albentamo yung sitwasyon ning COC filing king balita ng Pauli G. Santos. Keni king Legislative Building ning Angeles City Hall malilyari ing filing ning Certificate of Candidacy o COC dareng bisang kumandidato kareng 83 barangay. Alaso suningabak ning Huwebes, August 31 anyang dasa ning CLTV 36 News ing pila mamabot na ang gaking kilwal. Saingsing dareng kandidato. Kakabukas na kanuing pila. Opo, nano ko pong oras magpila? 7 p.m. po, at yun na kami po kayan Ikuha na po ang alam tutod hanggang yan 12 hours na po. 7 p.m. na, Beng Opo, para po ako amaya po yung number 1 pila. Maya po at makanita po kakaba? Sobra po kaba, sir. Kaya pinili kami mismo. Pota makakaya kami, nakataw kami. Oo. King Kilwal atin pamuring maglista at King Kilub naman ning Legislative Hall paka-aircon at makalukluk naman masalese reng menikwa ng numero. Petutwana na naman Lionel Yalong pamuntok ning COMELEC Angeles City na patupad lang kota system sumuking lungdalan ning agyura kanong pakiarapan king patingapon. Kaya po binyeming hanggang 300 in-estimate miya pa mo po itang ma-process hanggang pong 5 o'clock, sir. And then, with more than 500 kami, patsa po ikit mila po, ay more than 300 I mean. Patsa po ikit ming if 5 o'clock, pwede before 5 o'clock po, pwede mila pa pong i-accommodate po. Atin po menen na, like for example, na po, yung ikit na pong kaya, mag-release kaya pa pong number. Alang advance list at first come first serve ya kanu ing sistema ra. Ay, ali kami po mag-assign na maglista, sir. In kaya kami po, in pamamiyemi pong number, reta pong lineup as they come po. Kaya ni po nung makanano mila pong dasnan kaya ning. Ating kami pong aduang assigned
COMELEC LGU casuals po, na ila pong taga-bante din po kayong pila. So far naman po, okay pa naman po yung kaya kaming malilyaring pamamaya numbers. Although, ating aliwa sasabi po na maranon na lo, pero ating pa po mas maranon karelo. So, tapos yung kaya katamong sabi. Ali kami po migpalwal listahan na. Kasi po, can I just say, kasi ang gangalay pa itang tao, pwede din ilista. Although po, ating maninaya ka rin. Makanano naman po, detang meninaya talaga, sir. For example, metong kumo, pero nilista ako 7 la. How about those who queued earlier po? Migit na king 900 reng COC ay kwarang tinggap ni Angeles City COMELEC king migit at lungaldo. At king aske ning last minute pa mag-file, base king guideline 4:45 PM yaing tauling pa maglista na suking vicinity ning COC Filing Center. Baluta mo po pag last minute, as sabi yung apin po, asahan mi po na mas higit la pa po rin datang kanita. At naman po kanitang kautosan kaya kami ni Reta po nga yung 4:45. Po, kanita po itang pamaglistang malilyari po. Pero po itang before po ning pamamaya number, ala pong listang magaganap. Ita pong maglista kitang po, tang 4:45 na po, manibatan niya po kayong COMELEC po. Lista mila po retang karela pong lagyo, nung atsula po kaya ning katang vicinity po, kaya ni pong legislative building. Kailangan mila po kanitang arian po deta, sir. Ako yung kayong talasuyo ay Paolo G. Santos, ating pusong makabalen. Waluno pong barangay king balaning Makabebe ing makalbog pauli ning alangpat ng pamanuran niti pong mga labasang aldo. Posible la pa kanong dakal deng mialbugan nung ngetok na nginguran. Makanyan pa man, ala pa kanong may evacuate a pamilya. Para king aliwa pang detalya po ning ng balitang yan, silipan tamo yung sitwasyon king balita ng Jennifer Salenga. Sakto la pamong may papasno ding tao Makabebe king pamamerwisyo daring milabas sa bagyong Egay at Falcon. Makalbog na namang pasibayong yeni, taring 8 barangay king Balen, pauli ning kabukasauran, adarala ning abagat. Kening barangay San Gabriel, at suking 2 to 3 feet ing katas ning Danum, uling king Masikanauran, ing main road ay ni papunta mo namang Masantol. Not possible na kanukaring light at medium vehicles. Sabi daring residente, kinampana kanukaring mga labasan aldoing Danub o neng mitas pa si Bayo uling kinguran. At mo po na po makatunin yung dala na yan, kapit na. O ngayon yan, minuran mong patingakon. Yan na naman, bota kanya ng Paul, sangganay namang keto. Paragul pa po kanya ng Danub. Aparte king barangay San Gabriel, makalbog mo naman king barangay Saplad David, Takasan, San Francisco, Kaduang Tete, Telaksan, Consuelo Ampong Barangay Candelaria. Agpangking Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ning Makabebe ay Jomal Cruz. Posible pa kanong midagdagan lareng bilang areni, uling at suking 4.9 ing level ning high tide. Magkasakit pong lumwal din ing Danum, papunta king dagat na nyapin ing Pampanga River. Is swelling right now na po. Uli na ning uran ng popaytang mamalduk ing kakatam dagat uling matas pa po ing high tide. So, ala naman kanong migbakwit, makanyan man ating pamuring makasadyang food packs ing LGU nung kailangan ng lareti. Replenish kami po after the series of relief operation sa Gewatang. Kaya pa natin tumulong for the rest of gatapang December. So, dagdag na pang cruise, inumpisan da niya kanuing pamangawaking dalan king barangay San Gabriel. At iniya kanong pondo ini at target mayari sana king daratang a Disyembre ngening banwa. May tagalyak yung kauran. Nyapin may giyang bagamo catchment area. Karin na may pondo ing Danum. Nyapin makapag tuloy in contractor. But we're constantly monitoring naman po and encouraging or talking to the contractor na nung atin yung remedy pwedeng gawan, baka they can start or continue their operations. Baka pakinabang ng tane po itang kahit. So, makabantay naman po yung katamong Municipal Engineering Office.
Samantala, may suspindi ang klase ngayon Webis August 31 ni Governor Dennis Pineda, kareng all levels king public at private schools. Makamonitor mo naman ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya. Makapreposition mo naman kanu ding disaster response equipment 24/7. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Kabalen, mantun kayong lugar para karengke kayong big events and special occasions. O inina, may muklat ng EuroAsia Events Place, King Angeles City ang mag-offer mga santinga event packages at agpangpune king kayong pantunan o kareng-karelang kliyente. Silipan tamong grand opening na niti king report ng Paulo G. Santos. Inglegwan daring model ang makasulod wedding dress ani rampa king big LED screen ayon tablado makasabeya ing live romantic saxophone. Anti mo nga suga king paraiso king meging grand opening ng EuroAsia Event Place kay ni Don Wico Avenue, Angeles City, Miyerkules, August 30, 2023. Agpangkang Mary Elaine Timbol, Chief Operating Officer ng EuroAsia Event Place, agyuda ng makiyagnan king si kanana ng events industry, uling nung pisasabyan ing bibiyerang event package, kening lugalda, kumpleto. We want it to be the house and the home for celebrations, no matter what celebrations. Dito naman sa EuroAsia Events Place, ang advantage namin, we have the pool area, we have the garden area, we have for big spaces, we also have for small spaces, for corporate events, and for intimate events. So, kung ano mang events yan, kaya namin i-cater. So, I think that's our biggest advantages. And another thing is we have hotel rooms available. So one-stop shop na siya, kumbaga. You also have tulugan na for the celebrants. So, I think that's a big advantage for us. Pakibalak da mo rin kanuing open menu, king pamagtauda rin karelang client, mo limitado king kusina karela. Di ka nag-limit kung ano yung offer lang ng hotel. If you want a specialization, if you want a special menu, we are willing to adjust to your needs. Siyempre, yung celebrant yung importante dyan eh. So we wanna know what they want and of course, serve what they want also. Bangkanitang makataluki la rin karelang suki king package da rin karelang event supplier, susunod king grand opening ing open house asusubong rang ni Taglus. Nga ng Sam Manuel apamuntok ning marketing ning EuroAsia Event Place. Since we just launched, this is one of our biggest events that we actually launched this year. Moving forward, we have an open house. This open house will cater our future clients, at the same time suppliers, to come see our events place in person. And at the same time, we'll be joining a lot of events upcoming in local here in Angeles. We'll be sponsoring one of the biggest pageants we have in Angeles. Bilang musician, agpang naman kang Eric Zapanta, managing partner ng EuroAsia, maulagang balang aspeto ng preparasyon, kareng mi kaokasyon maging venue kalupa ng EuroAsia Event Place, ala na kang paintunan at king pisasabyan na presyo. Importante ing metong event place kareng memorable events o memorable na kaganapan na nimbiyanan ng tao. Kaya dapat masantingya, presentabliya, at siyempre, marimlaya. Ang po pang, siyempre, rengan suppliers na Kenny, we welcome nilangan. Kaya, pati kayo pong manalbe, nung ating kayong event Kenny, po malingke kaming event place, pang masaya, at para kareng ke ganaganang sabla, and I think you can afford it. Balo agyu, basta ating mo king pamisabian. Samantala, matula naman ng presidente ng Metro Angeles Chamber of Commerce and Industry Incorporated at founder ng EuroAsia ay Elizabeth Timbol. Metong kanu kasi karang advocacy na, ing pamagpasiknan king turismo, anong misamas laring event place keti Pampanga, kapamilya tanan niti, lakwasya pa kanong sikaning lokal na ekonomiya kaya ni Angeles City. Anyaking collaborations daring suking industriya ng events,
Meragulya kanu ing karelang lugal. First of all, I'm on advocacy of tourism. And after the COVID, it's time to bounce back and help in the tourism industry. So since I've been here in the tourism industry, and before it's only around 100 packs, and then I've decided to increase it to 300 packs so that we can accommodate more for those who want to have an experience of a nice, elegant event place, and together with different collaborations with the different suppliers, and this is the outcome of their shared collaborations from different suppliers. Ako po'y Paolo G. Santos, ingkaya kayong talasuyo, ating pusong makabalen. Oren po rin balita king kaya katamong balen, ngayon Aldo. Baliyo ka balen natin tamo nga kasebyan na po-post king kaya katamo pong page. Makiabi kayo po tating kayo nga share. O na anong pong interpretasyon nyo king kasebyan dareng mga tuwang areni ne? Ana po ne, ang gyang manyaman niya yung sabo, paganan me ing silyo. Po targoy ne pule ko ken tulid yung silyo. Paganan niye po kano ne. O yan, napin po yung kasebyan tamo. Ngening Aldo, mag-share kayo pong experience nyo. Po ating kayong kilala na ing sabo, literally, nile ko king harap na gisanin po. O kabalen ako pumama ko king pamanalbeking nanu patauling king kaya katamong pa magbalik Deta pong mahilig man niya liking mall. Ating niyang good news para kaya kayo, ing SM City, Talabastagan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Nakatamo pong Kasuelo, Keti Pampanga, uling atin tamo pong good news Balo ko dakal kaya katamo ka rin kabalen tamo, mayigla pong mumunta kayong mall, ring aliwa, maga window shopping. Reta naman aliwa, nayala pong sale, karetang items na babantenda. O nga kupin po atin tamo pong good news, uling after na po ning 3-day sale king SM Pampanga, ining kayo ni pong Jasa, kayo ning San Fernando. Another sale na naman po from SM City at this time po Kenyang
Telebastagan. Nereng malapit kay Mola yan. O hindi na po ing paninayan yung 3-day sale. At baka nita po abalo tamo ing detalye. Kaya betala po. Dening kakatampong kakaluguran from SM Ma'am Crisan Del Rosario ing marketing manager ning SM Store Telebastagan. Ang po Ma'am Gia Pangilinan, ning marketing officer na ning SM City Telebastagan. Welcome po kang kakataong programa, Ma'am Gia. Shout out and greet na ka po. Thank you so much, ma'am. Maya po yung po ka rin kakataong kabalen. Ako po yung Gia Pangilinan, marketing officer from SM City Telebastagan. So, shout out po ka rin Manal Bekeng Nano Pata. Thank you, Ma'am Gia. Ma'am Crisan, po tayo kating kaburing i-shout out ka rin kaya kayo pong kayabe. Maya Pugto kabalen, karen taga Pampanga, karen Kapampangan, Maya Pugto si LTV 36. Shout out karen taga SM Store Telebastagan. Good luck kay 3-day sale tamo. Opo. Ma'am, bayo kaya punta ni nga 3-day sale na po ni nga SM City Telebastagan. Kumusta ya po ita nga kakatamong 3-day sale kay nga SM City Pampanga? Ma'am, very successful tamo kayong 3-day sale tamo ne. Dakal salamat kareng dinalo at mag-shopping kayong SM City Pampanga 3-day sale. So, we're hoping po na sana kayong SM Store Telebastagan puntalan nyo kami rin po at manyali kayong dakal. Wow! Balo yun po, Ma'am Crisan, reta pong may kaalbe, kaya tang kakatamong episode, for sure, dakaling may mamunta kay SM City Pampanga. At rin malbe po ngeni, na very interested kay kakatampi sabyan na mag-shopping na makasale, for sure, puntalande kanya ning SM City Telebastagan. Inya naman, Ma'am Gia, o si ma po, after na ni kay Pampanga, itamo rin mag-decide tamo na magka-sale mo naman kaya ni kakatamo kay Telebastagan. Siyempre ma'am, ang main goal na po ng SM is to provide fun and discounts po for our shoppers. So, naman po pataluin SM Telebastagan in giving our shoppers the best experience that they could have. Ayan po. Kaya po, invite nila po din kaya katamong kabalen na munta po kayo ng SM City Telebastagan para po mag-shopping. Ma'am Gia, mag-start ya today. Kasanting na po ning pamuklat na ning kaya katamong Vermonts. Uli nga, mag-sale ya ing SM City Telebastagan. Ma'am, can you tell us something po about kay ning sale tamo? Nano ba? Ganaganang stores ba? Ni-require yun na mag-sale karela pong services and products, Ma'am Gia? Ito ma'am, very special yung Aldongeni since start of September, start of Christmas season, start of 3-day sale of SM City Telebastagan. This is one of the most awaited po na sale kareng SMs po because itapin po mamaya pong a lot of discounts. We can score up to 70% off to our different tenants. Keng ega na pong pantunan tamo from essentials, even to all the wants of our shoppers po. We got it all at SM Adapted. So starting today, September 1, 2, 3, Friday to Sunday, 10 p.m. to 9 p.m., we will start. Open na po yung mall para katamang shoppers. Para po makapag-shopping nala, salida nala po din, ganaganang kailangan daw. Karang ganaganang pong bisa, lulog kayong eskwela, karang ganaganang pong mag-shopping for Christmas season and everything. We got it all for you here. Happy niya, ma'am. Dimdaman da ka pa nung makanano ka-enthusiastic, kaya kayo pong sale yan, for sure, din kaya katamong manalbe, maingganyo lang, puntalan po tayo ikang pantunan da kanya, kaya na Ma'am Gia. Ma'am, kaya katamong SM store, department store, yung atatandanan ko, pero ngayon ako sa tayong SM store. Mag-participate lang naman po, retang tenants tamo ka rin. Ma'am Crisan. Yes, ma'am. Every 3-day sale po, lagi tamang mag-participate for SM Store. We had a lot of things to offer, up to 50% off on selected items. And then we're also giving out exclusive discount dun sa mga SM loyalty card holders natin, Just like for today, ma'am, kasi start ng 3-day sale natin, September 1. We have the Prestige Friday. So calling out all the Prestige members po. Visit na kayo sa SM Store Telebastagan kasi you have an exclusive 10% discount for the whole day. Tapos yun po, na-flash sa screen kanina, great news.
Come 5 p.m. onwards, mamaya po 5 p.m. Meron po tayong Friday night out. Ito po yung para sa mga shoppers natin na nanggaling sa mga opisina kasi walang pasok, no? Nanggaling sa opisina na gustong mamili at magkaroon ng 10% discount. Minimum of 3,000, you have 10% discount for today. Wow, yan po ne. Siguro po dapat masanting na itang maranon sabi dapin po itang reng early birds ne po catch the early worms ne etang peka mataba peka masanting nga produkto ne ila po nga makauna ta na actually ma'am Gia ne retang kaya katam kasi minsan 3 days ya po yan makaiba marakal ba itang makapag-replenish la ba mag-check kayo po ba kareng tenant yo nung dakal la po retang i-sale da kasi po rin kabalenta manal bengen mag-decide la pang munta keng Sunday bali po itay itang family day po tarugo alano palang dasan uling ditak mo itang o-offer tamo dareng tenants tamo for sale. Yes, ma'am, of course, may pag-coordinate po yung SM City Talabastagan kareng kaya katamong tenants and affiliates para po ma-provide la po din kaya katamong shoppers an experience, ma'am, na datapin pong buridang saluan is aquadala pa rin po until Sunday. And also, ma'am, on our official Facebook page at SM City Talabastagan, we are also posting, ma'am, detang maka-sale items kareng tenants. Kaya po, kareta pong shoppers po na at sila pa po kareng baleda na bisa pong maglawi karetang kaya katamong items, you may visit our Facebook page, SM City Talabastagan. Swapin na. Actually, mag-visit na ako po kayong Facebook page. May nakit na akong items na interesado ko. I hope I will have enough time po kay Sunday para makapag-visit. Pero ako madalas ko po kay SM City Pampanga. Uling ken ko from Arayat mas malapit yan. Pero linawi ako la po for sure din kaya katampong manal. Belakwas na retang parents na manto na items for their kids. Akit dala po retang masanting na makasale na. Po. Pero ma'am Crisani, ating ko kasing ikit keni. Itang anyan gaya SM City Pampanga, we have the Suzuki motorcycle bala mo. Pwede dang panya avail at panyambutan din kaya katamo pong mag-shopping. Atsuya pa rin po kay SM City Talabastagan ita. Pwede pa rin po avail. Ma'am Crisan. Yes, ma'am. Meron tamo pong raffle gainin from Suzuki. Minimum purchase of 1,000 from day 1 to day 3. Ms. Gia, tama na we have a Suzuki motorcycle Yes, po. ma'am. Pwede nating pamigay for this 3-day sale. Apart from mall raffle, yung Suzuki po natin na motorcycle, pag linog kayo po king SM Store, ma'am, I think kayo rin pong chance manyambut smart gadget bundle, Huawei MatPad, and plus with Wi-Fi, kung prepaid po, na pwede nyong apanalunan mo rin king SM Store. So, we have a lot of things to offer, no? Pa-premyo, discounts, double discounts, and discounts pa rin po pag pumasok kayo kay SM City Talabastagan. Opo. Ma'am, Yes, ma'am. later po siguro Sabi medyo na po, mag-details tamo retang details na ning sale nanula retang stores na talagang atin lang pwedeng saluan din kaya katamo na maka-sale din kaya katamo po nga pengari din kaya katamo manalbe ila po nga pisabyan tampo atin pong manto na appliances makanya atin pong manto na kareta pong kitchenwares makanya po ta po interesado lang balo nung atin pong maka-sale pero later tana lang po bitinan tala parang kaya katamong manalbe magbalik kaya po inano patabang pisabyan ining 3-day sale ay ini. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. At na po talagang kanyaman, Ketikem Pampanga, lakwas nung pisasabyan, dahil pong sale, ne? Uling itamo pong Kapampangan, akan nakatampong kailig manyali. Siyempre, paboritala naman po retang discounted items. At yan po yung pisasabyan tamo, kaya be pamurin po i-Miss Gia, ni Miss Crisan ng SM City Telebastagan. Ma'am Gian, buri ko pa mong abalo kasi minuning kai po na yung SM City Pampanga, longest mall keng Pilipinas na dakalta na stores and kompleto na po yan. Reta po nga pa may kapag-visit keng SM City Telebastagan, kompleto no ba rin shops tamo? Do we have the retail shops, specialty shops and all? Nanunongan po rin shops da akit na po kayo ni kaya katamo. Actually ma'am, dakalya po offer SM City Telebastagan karek katamong shoppers from food tenant, fashion tenant, and everything that you need. Pero kami po is, syempre ma'am, ang goal is to offer more. To offer more fun, to offer more enjoyment for our shoppers. Kaya naman ma'am, I'm very happy to share with you our very interesting lineup po of soon-to-open tenants. So we have Giordano, EK Ramen, Black Crust Pizza, Kaishin Chinese Hot Pot, Barbecue Chicken, BBQ Chicken, Fist and Fire, M Massage, Silicon Valley, Brianna Aesthetic, and of course, our recently newly opened tenants, Straightforward po. So kaya ini-invite po namin ang lahat. Yan, ma'am. Yes. Opo. Ikit-kepin po kaya kayong Facebook page na atin tampong retail shops, reta pong specialty shops, atin kayo naman, po reta pong kain, retang services, fashion and apparel. Siyempre po itang pamangan. Ing metong po talagang, actually, sabi kong metong masanting mo naman, itang ating kayong cyber zone, Ma'am Gia. Kasi kanita, yung minuna pang panahon before the cyber zone, kakitaan po kay SM City Pampanga. Kalat-kalat la rin potabisa ka nga sa aling gadgets. O si mapungeni atin na kayo ring cyber zone. Madagulit ang area yung kayong cyber zone, Miss Gia. Yes ma'am, maragula po. And recently ma'am, we just celebrated Cyber Month. Kaya po may feature lang po din kaya katamong different gadgets, different brands of gadgets po karang kaya katamong techie neighbors. Ayan. Opo niya pala ma'am, ating ko pinaikit na makapost itang ating kayong balamo ing Huawei matpad pwede yang asali keng mas mura. So retang kaya kayo pong tenants ka rin mag-offer la naman po. Retang syempre retang teki tamong kabalan o bisa lang mamalit gadgets. Siguro po bisa lang sumilip keng kaya kayo keng cyber zone. Yes, ma'am. Mall-wide po yung kakatamong 3-day sale. Kaya po, talagang perfect kayo ni ma'am karang kakatamong techie friends para po apalitan doon nila din gadgets or to upgrade, ma'am. Ma'am Crisan, nung munta na kami man po kay Reni po kabalenta, nung munta ta naman po kay SM Store, nanula po rin asalida ka rin, nanula po rin kerakalan ka rin tenants tam kay SM Store. Yes, ma'am. So, right now, kasi api sabyentana, September 1, Christmas feels na talaga, But syempre, linog kayo po kay SM Store, kay SM Home Department, everything in home essentials atin tamo po
Yeah, in fact, maka-display na lang po rin kaya katamang Christmas decoration. So, para affiliate po talaga na malapit ng Christmas. Tapos pag linog kayo, kayapin po sasabihan me, we've got it all for you kasi everything from top to bottom, clothes, pants, accessories, bags, bisa kayo pong mamayad bills, bisa kayo po magpa-load. So we all have those things inside the SM store kasi we've got it all for you, ma'am. If you wanted the branded accessories, meron po tayo. Kung gusto niyo ng sapatos, may shoe section. Kung gusto niyo po ng damit, mababae, panlalaki, bata, newborn, baby company department, and toys department, we have po. We had a lot of things to offer inside the SM store, Telabastag. Oh, nananuta pa po, kabalen. Ne, pero apansinan ko ne, Mama Gia, Ma'am Crisan. Metong po karang apansinan ko ne, mag 3-day sale kayo. Bala mo kakasweldo da pa mo rin. Reng tao ne, dati, di ba, 3 days after ning kinsenas asweldo, ngayon naman po kay katapusan. Ma'am Crisan, kapag sale talaga, nano pong observation nyo, karing tao, lakwas na po kayong Kapampangan, talagang mahilig la kayong sale na Ma'am Crisan? Actually, ma'am, kining Pampanga, kung I observe tamo, lapit-lapit la ring SM tamo. But then again, talaga, itamo Kapampangan, siguro nature tanit ang bisa, tamo manyali, masaya tamo, patsetin tang bayong malan, natitang bayong sapatos. Yeah? So, whether sweldo yan, alias sweldo, magpas po talaga, we really love to shop. So, mapanyalita mo po talaga sa yung observation ni mas more na pagatinta mo offer discount ka rin shopper, syempre kahit nino naman, especially kung Martana or medyo budget mo ing atinta mo. So, buri tayo talaga ing 3-day sale, buri tayo ing marakala discount. Karen pong kabalenta mo na malbeking kasalukuyan. Pota po ating kayong buring item. Ay ikutang o ating kayong buring store na ikutang po karening kaya katamo pong bisita. Malyari yo pong i-comment din pong kaya kayong kutang baka po apakibatane pong Miss Crisanan po Miss Gia. Kasi po neng mumunta tamo kayong mall. Lakwas na po yung kaya kayong 3-day sale. Isang gayong September 3 Sunday po. Tutukita la po ring anak ang mga lati. Pota kay reta po siguro ating kayabe bale, kabang yung mama niya liya, buri na inga nakating niya pong area, nung ka rin lakwane. Ma'am Gia, ating kayo bang kids zones kay palibot na po ning mall? Yes, ma'am. We have a lot of tenants, ma'am, na para po i-cater lang, ma'am, din nakatamang super kids. We have, yan pong sipig na po ni mall admin, we have Ambika, and then atin tamo rin pong Gacha Price and Tom's World. Then the other side of the mall naman po, we have Lil People. So, pwede po natin iwanan doon yung mga bata while we shop. Oh, ita po, pwede tala po palang, kasi balo ko ma'am kapag sale makanyan, dakal talaga tao. Kailangan mong, kumbaga, makipagunahan, makanyan, talagang manyali ka, manintun ka. Karetang buri mo, puta kayo rin kids, magulula. Paano mo ita, mom's experience na po, kagulo rin nga anak, ka mga kapamiling masalese. Inya po ako tangke talaga kaya kayo nung ating area para po karela. O kayan, mamis, pwede yo pong itukiran kaya kayong kids nung magplano kayo pong munta kayong 3-day sale, uli nga tila pong area. Baka nita po pwede yung lakwanan rin anak yo, manuki kayo mo pong kayabe, baka nita po atin pong magbante karela. Ma'am, kayo kakatamo kayong SM City Telabastagan, ating kayo palang Zumba, Mama Crisan, Ma'am Gia, kasi po taretang kaya katamong mamis, buride rin pong atimbang day na sa asakop ning Zumba Day, itang kaya katamong sale, po bisala namang sumilip, kareta pong mag-zumba tamo kaya kayong mall, Ma'am Gia, or Ma'am Crisan, kung nino pong malyaring sagot. Temporarily, ma'am, habang 3-day sale tamo, we temporarily canceled muna po yung events tabo. Siyempre to give way karang kaya katapos shoppers na manibatan pa karang alawang lugar. Pero yung kaya katapos pong Zumba session, Zumba dancing po is available every Tuesday to Sunday. So 10 a.m. po yung start na at the second level of SM City Telabastagan. Very much welcome po, ma'am. Ngayon na po, papagbabae, lalaki, moms, dads, very much welcome. O
O si ma'am pala ako tang kay Ma'am Gia, kasi sabi Yupin po hanggang Sunday ating Zumba. O yan, kareta po nga magplano mag-Zumba o manalbe Zumba manyali na kayo pa mo po uling alatan po nga yalbe na Zumba uling to give chance. Bakanta po mga kapanyali kayo po kay SM City Talabastagan. Ma'am Crisan, medyo may pabilis po kaya katamong oras uling may pagkwento tam kapag sale na pong karakala interesado nya tamo realize oras na pala po. Po din kayo pong buring announce or pwede buring ulitan kareng kaya katamong pong manalbe as a reminder po kaya kaya katamong September 1 to 3 sale po kay SM City Talabastagan. Ma'am Crisan. Yes, anyayahan na kayo po ulit, come and visit and shop at the SM Store Talabastagan starting today, September 1 to 2 and 3. So for today po, lahat ng Prestige card holders natin, you have exclusive 10% discount. Tapos kung bisa kayo pong manyali, potang 5 p.m. onwards, we have 10% discount basta may ka 3,000 kayo po. And then of course, mo ka rin Prestige member for tomorrow hanggang Sunday. All SM loyalty card holders, 3 to 7 p.m. you'll get exclusive 10% discount. Para po naman enjoy rin detang Ali Prestige member and all SM loyalty card holders, itang kakatamong discount. And of course, we have raffle po from Smart, sponsored by Smart, yung Huawei Gadget Candle. Minimum purchase of 3,000. Tapos kung bisa na kayo man pong saling Aqua Flash kasi di ba back to school tamo po niya. Pag meka 2,000 kayo po, ayan, maka-flash siya po kayong screen tamo, meka 2,000 kayo po, akwayo niya mo po yung Aqua Flash for only 699. Dati ya po 849. Tapos deta pong bisang magkanta, bisa kayo pong Bluetooth karaoke. Pag meka purchase kayo pong 3,000, dati ya pong 1,499, you can only avail it for 799. And of course, lastly po, syempre mamanuran po tamo aiwasan dakal tamo po karatig lugar na medyo mababaha or something or na po bisang lumuwal. If you wanna go to have avail our personal shopper service, just call 0917-842-8549 or again 0917-842-8549 para i-avail po itang personal shopper service mina i-deliver mila po rin buli yung shopping kay SM Store Talabastagan. Wow, kasanteng, Ma'am Crisan, o si po abanggit yan, uling eke akutan. Kasanteng po pala, at least, at the comfort of your home, pwede tamo palang makapanyali. Basta't i-visit, akit na naman po kay Facebook page po baka nita baluda nanula po retang pwede dang i-avail at iawus kaya kayo at i-deliver po kay karelang pami bale-bale. Ma'am Gia, pota po ating kayo pong panagkatmurin, reminders or pota ating pangkulang sinabi Ma'am Crisan, please go ahead. Once again, karang kaya katamo pong kabalen, kukumbiranda kayo po to come here, come and visit our neighborhood mall, SM City Talabastagan. As our 3-day sale is starting today, September 1, 2, and 3, from Friday to Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. And then we also have a chance to win Suzuki Avenis motorcycle. All you have to do is earn a 1 entry for every 1,000 single or accumulated receipts. So, in kasantingan na po nini, keng Saturday, starting tomorrow, hanggang po keng Domingo, is de po mag-submit ka rin entries, madouble na po den points you. So meaning more chances of winnings para karagdagatang shoppers. So get to enjoy fun shopping, dining, entertainment at your favorite neighborhood mall. And always know that you're always welcome at SM City Talabastagan. Yan, dakala, salamat po Ma'am Gia, Ma'am Crisan. Good luck po, kaya kayong 3-day sale. O nang balo ko naman, ala namang 3-day sale kay SM na po meging successful. Nonetheless, karen po kaya katamo po talapanalben yan po, dimdam tala rin Ma'am Crisan, dakal tamo po pwedeng avail. Mo po retang discounted items. So atin tamo rin po pwedeng avail a premium. Baka
basta't makapanyalita mo po ketang required ang amount. Inya magsadya na kayo po, retang sinweldo na po, ne? Reta pong sinweldo katapusan, ilelay no po retang kaya kayong pag-shopping nung bisa kayo pong makapag-avail discounted items. O yan, takal pong salamat pa si Bayo, Ma'am Chris and Ma'am Gia. Kabalani ako po mama ko, magbaliking nanupata, baka kanita magkantatamo at gambulan taya, ingamanong sisuman. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Kabalen, kabilis na po ning oras, ne? Chutano po kayong tauling dake ning kaya katamong programang Nanupata. Inya naman, kabalen. Bayo tampong mayari, ne? Tagalan nyo po yung oras. Puwat ating kayo pong buring i-shout out o i-greet ka rin kaya kayong kakaluguran keng die. At nung panenain nyo ne, kaya katamong amano for today, o nini po. Ingamano tamo po, kasi biyan ne po, ang gyang manyang maning sabo, paganan me, insilyo. O yan po nga ng Rael Ventimiglia Sanders. Ding kakilala kong Kapampangan, Musilyo, pating kaldera mismo. Opo, ne? O yan, thank you po, Kong Rael. Padurot na po kano pati kaldera. Siguro po aniya kanya maning nasi ne. Anong lalawan niya po kabaleni ning kasebian da ngay ni reng kay katamong pipunpunan ne. Reng apo tamo ang giyang manyaman niya ing sabo. Idurot me ing silyo. Buri na pong sabyanita, tamo po masyadong makasarili. Nung literal tayo pong lalawin, wapi naman kay nyamanang kapukeng sabo at suya kayong tulid mo, po taginisan mo na, mune po dinurot, mune sinyer. Kareng kaya kayo pong kayabe, mamangan. Makanya niya po makanya na po kagaling mamyalungan kareng amano ding pipunpunan tamo ne. Kesa keng sabyan ding makasarili, kaya ka makasarili, makanyan po ne, sa sabyan de kapamilat
halata na po nitang ausan tamong kasebyan. Isipan niyo po nung sabyan de kaya kayo hanggang manyaman niya may durot me buri nang pong sabyan may po sa sarilinan. Nung nano po itang grasyan darat ang kaya katamo na enjoy tamo, pwede tamo pong i-share karang kaya katamo pong kaluguran kayong biya. Bakan tayo nung manyaman niya ingatatakman tamo nung mag-enjoy tamo po kayong biya. At least po itang enjoy tamo atakman damo naman po deng aliwang tao. Okay po. Dakal pong salamat na kang Koyang Raela Meg komento kay kaya katampong kasebyan. Daily kami po mag-post kasebyan. Nung medyo magkasakit tamo po intindihan medyo malalamla po ret ang dadakid ang kasebyan o akasanayan da pong kasebyan din kaya katang mga tuwa malyari kayo pong mangutang or yita pong sarili yung interpretasyon kareta pong kasebyan na reta tanggapan tala po at basan tala. Kimpami katago na ini kabalen Tara po, magkanta tamo pakramdaman tala rin kantang Kapampangan. Sabayan tayo po yung kanta ngayon. Maring-maring may gising ka, sangle ka nasing marimla, Oriana ring mariposa, sisip-sip lang sampagitang lapot-lapot, sikarilyong pakasino, kutang kupakarengayup, ayup-ayup, kuyup-kuyup, kutang kupakarengasan, asan-asan malinamnam, kutang kupakareng itu palatito. Maring-maring mikising ka, sanglegang nasing marimla, Oriana reng mariposa, sisip-sip lang sampagitang lapot-lapot, sikarilyong pakasino, kutang kupa karengayup, ayup-ayup, kuyup-kuyup, kutang kupa karengasan, asan-asan malinamnam, kutang kupa kareng itu palatito. Maring-maring ligising ka, sanglegang nasing marimla, Oriana reng mariposa, sisip-sip lang sampagitang lapot-lapot, sikarilyong pakasino, kutang kupa kareng itu palatito. Dakal pong salamat king artist Santa Rita king Taglus pamangawa at pamag-perform da po kareng kantang Kapampangan na talaga pong asna king kanyaman king pakiramdam. Ikayo po kabalen balang Aldo magkanta tamo po king amano siswan tayo po kakalingwan na ano pong kasanting din kaya katampong musika po. Bayo tamayari kabalen gambulan tayo pa mo kaya katamong amanong siswan dagdagan tala ding amano at kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong Kapampangan word of the day? Ayan po, aluntian. Green texture or green fabric. Kakatiya po. Kabalan mo laging lagana sa sabyan verde o green po. Gamitan taya naman po ing alunsyan. Bakan ta ay appreciate de po rin anak tamong manguli, amagaral, na ating tamo pong sarili amanong gagamitan para po king kareng kule po, deng mga labasan aldo, kulela po rin amanong babyemi kaya kayo. Kabalen, mayari po yung metong oras sa pamitalamitam tamong Aldo. Nano pa abayan nyo kung pasibayan keng Lunis na. Mikit-ikit tamo po kayong Lunis. Ako'y Jana Lumbang Parungaw, igya kayo pong atsing malago. Ating pusong makabalen. Pampanga,
at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng apong iruking nga palit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga,